KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jongpi. Kipai ba nong song jong ke ilaka labang nang pelut bat pangam raliang. Kila lej banyak kendu yo Chief Executive Member ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Ban penpau ya ke jing bitar jong ki ya ke jing keren jong CEM ke Karbi Anglong Autonomous Council. Utuli ram ranghang. Ubla keren persya iki khasi penar basa hakas nong mukro kum ginong sa beaj. Hadin ke jing kendu jong ki bat CEM uma thambar siwat. Ulakular bahagas ngihat majai jong katayo banwan unhiar semukro banlek jurib yagi jaka jong ke GHADC. Terdap lagi jing sinyau kia kau jur hake juga por la penrem juri yai ong yong u wo i ki kasi penar ki chong wasa hachnong mukro wa chakitu ki chnong ki wa marjan ki wa em hapo ka elaka labang nang kelut pangam reliang waju tip ikam goblok won ong ikam ki tegi illegal settler. Jadi cemele wo Chief Executive Member yang ka Jaintia Hills Autonomous District Council ni de ile ke jing tho ha ke jing to wo gani de ha kan ki jing tho man de kerpan ile ye ka Autonomous District Council wo chim khia ko ye ni te de yo ile ka kam de yu yi ki media ha ki por de dep wa marsin yo ye ke jing tip hey to wi klam yung new CEM yung Karbi Anglong Autonomous Council tene kalian yung CEM da manda pen untin kelah wo lene da pen cheu le ka jing to wo ka tuga jing klam ka yung new CEM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wa hakan ruterik yung nubrai daulai ule ki inspection cheta sport area kamut chamukro Tegan ni man ko wi ko wa pensiau tenat ye dan nalor ini nagaliang yung ihi kam ga forum haga juko por le ngayen ni por kam pai nong chong chnong wa nagatai ka thany tai na po blok won te penrem juru ye gani kijing klam ga yung niu CEM yung Karbi Anglong wa ongu ye wa I to ki tegi illegal settler tegan ni man kani kijing klam o man ko kijing klam pakla le ni kijing klam be tu hadu kat te kau ye kau man transakban cuci hile. Ni ba siau tu kau ye kata constitutional right. Kemud wa iu warole man iginong India. Ole unong India hi, ile ginong India hi. We pere kata tribes kamu orang kata kur ke jai. Kata ke jai mo, wa iki to ki Karbi, wa i to ki kasih penar. Te ikam ginong India, ye iu chong usa in any parts of the country. Cikiwan kawan kita tahu yang keri India. Wa to uklamu kita ki illegal settler kemud Adu ye ki foreigners don hise ki wo wan ki thaw pero chu om ngam na Bangla na Bhutan ki wi ki thaw kam ye ki te ye le om re ye I wan man kam ki nong India ki Indian citizen hi mem ho ko klam kam te ka pon ko ar wan wo hi kam ki pai nong chong chnong khasi penar ki wo em hi ta po elaka labang nang phlot uju ti kam ka blok won wo to I to ki te ki original we are the original settler hai thaw Nei baha IM ki proof, ki evidence, lada pa ilang ba yung ki historical facts. We ito ki chong sa chwa hai tai more than 100 years than the Karbis. Lada pa according to the great historian of Assam, Dr. S.K. Buyan, on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong, Mikir Hills, now Karbi Anglong, from Tibet and Burma. And they settle in the bank of the Kalang River and beyond the Kupuli River. The entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jaintia Hills during the kings of Kashiri. And they live under the suzerainty of the Jaintia Kingdom and Jaintia Kings. Oh, hagatiga jing poi mo tho kamte. Te kawi ka proof ka wapun sakhiat wa ito ko chong sa chwa he tai man ko gamni. Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa ki pertuj chnong ki pertuj thau wat ki chnong Karbi the khut the sin the kintin pena mo kam bi lum chong kamu lum duria kamu lum chala air kamu lum pamperthan kamu lum lama bugi lum go per do ikin pena sura kamu chnong kata chnong Karbi
ke cenong karbi ke Umpawiang, ke cenong karbi ke Meni, ke cenong karbi ke Stong Lapar, ke cenong karbi ke Takpat, ke Kermi, kamu kolum kamu tadi berok ti tiwa dekitin benar sudah. Kau ya ke cenong ke yang ki dang khut de pertuj benar. Ya ke cenong i kasih benar tan boy kelah. Hawa ya ki lum ya ki wa. Ya ki cenong ya ki thau. De jer kamu de khut de pertuj hiktir benar penyiwa i to ki te ki treri cenong hetai. Kate kamu persekian. Sekawiwan, wat ketin ketelik yongki dan cim keliang ini kasih benar. Wakim dak ketin ki. Cubu kam kenuksa kau ye tip nimrukom. Kadi ketin nimrukom ke jimut niamrukom. Wambat ketika pronunciation that mi te nimrukom. Reki derive kon ketin benar ikwong nimrukom. Pincong pinti yongki. Imut pincong pintia. Kate lawan kon ketin benar. The wat kawi ke festival ko pau nam yongki. Kacomangkan yongki. Ketika kacomangkan le hiar kau nak ketin benar hak juga por yok paten gile na ki benar comang kamut wakut i wasin di i wakam ki benar kamu ong i ki mut ki boy kam terokom tekan kamut chat kam teh wong comang kan means mut chat benar kita dia woro kamut ki proof ki wa persekiat wa i to ki trechnong treri heta teh hak ne bahai ti isnyau mie dalile le upriang wa ka ni ki kelam i woman i ki tegi illegal setelah